Magnano mbola tsara atsika jiaby arivariva ty. Magnano akory ala atsika jiaby, akory aby salama aby atsika jiaby, asabaka khair. Tsy ampiako tsy agnadisoko mazava message nira. Izy io baka misy natao hoe mpanakanto ary misy natao hoe mpagnamia message. Misy natao hoe mpihira ary misy mpagnano hoe mpagnanatra. Agnisan'ny mpanakanto tiako ankafiziko i Zandrilahy i Libertos. Miala tsiny aminao Zandry nangala hiranao. Nalaiko hira igny fotony mafy raha mandalo a Madagasikara. Raha mandalo a Madagasikara fa mafy fotony amitsika ao seto any fa olombelogno. Olombelogno seto any amitsika ao. Ino ma raha ataony seto any? Tsy ny mandeha andolo, wala tsy ny mitety maso no atao hoe seto any, na hoe mpamoriky. Fa rô mpitondra, irô nagnano natao fidiny vahoaka, hiaro vahoaka, regny ny tegna seto any. Maso antoko, mahame. Amognosako jiaby zegny na ny mpitondra ny fandimby tagnatin'ny 25 ans, na ity zalahy mpandra raha malagasy mivolagna izy matanjaka ty, seto any aby. Ke amognosako rô jiaby agnatin'io fitondragna ataondrô, agnatin'io club 48 ndrô io, na ny députant, na ny sénateur, na ny gouverneur, na ny OMC, na narô amin'ny gouvernement, moly araiky anarô. Anarô ny kely antsy, vahoaka ampidirinarô mahamay. Ampodiko, anarô mikely antsy, antsiradrano, ny vahoaka ampidirinarô mahamay. Matoa raha jiaby misaobaoba Madagasikara ao, ary matoa zao tontolo zao na inakinaka, na lahelo, gaga lany fagnambola velogno no ny seto any Moasantoko mahamay nandesinarô io. Atsika mahita maregny na amin'ny réseaux sociaux na an-tanàna agny hoe fa enjagna nitady amin'ny raha Jojo ndraiky Tenkilotro. Non, atsika kaza badoindro, atsika kaza badoindro, fa rô magnano vazaha mody miady. Magnano vazaha mody miady rô fotony nagnino? Na raha Jojo na i Tenkilotro samy Dracula mitsiditry vahoaka. Ny olobetsika taloha regny ara fa nivolagna, tsy nagnozogno ny volagna hoe komandrosy Madagasikara foazazandolo ho araiky. Araiky ny volagna, tsy ny fitiavagna Madagasikara nampilingilinga rajoelona anavy eo fa ndeha melo-tegna. Ino felo-tegna? Agnano koroky ndraiky ankodavitry mitady tsy mahevoko. Zay boka ataony koroky ndraiky ankodavitry. Anao tsy anahita ankodavitry nahevoko, izy mitodry mora fa izy velogno ary izy mitombo. Karaha zay koa ankodavitry, karaha zay koa koroky. Regny raha managn'aigny tsy mahevoko mitady, velogno tsy mahevoko. Karaha zay koa reto mpitondra atsika reto, indrindra reto club 48 reto.
io indrindra baka raha filo volagna ho alefako volagna atsika nataondro Mahamay fa irony kely Antsiradrano atsika jiaby mahay ino man'ny hoe olo Antsiradrano zegny tsy razanan'olo kely antsy zegny tsy razanan'olo atsika vahoaka nazon'ny Mahamay. Maro fifidianana natao tamitsika Madagasikara. Hitanareo io vola ampiasaindreo io volan'ny Mahamay, vola setoany, vola maloto. Normal, logique, potendreo social tsika vahoaka, potendreo éducation tsika. Tsisy raha tsy potendreo. Roboko volana fa hoe zay mitia Madagasikara. Non, anareo tsy mitia Madagasikara. Anareo setoany ny Madagasikara fa anareo tsy mitia Madagasikara. Olo koa mitia raha zegny karaha ataoko za zao mitesty loty normal izy tompoeko parce que j'ai besoin, tiako izy avy tako maheviko amilonako tegna. Fa anareo tsy zegny. Anareo jiaby 25 taondra teo setoany mazava afatra ny hira igny. Taloha setoany do menapitsiko fa zao setoany anareo Antsiradrano anareo Mahamay anareo vahoaka amin'izay manjary mibaby Mahamay nany nohony anareo kely antsy. Nivolagna za teto hoe reo magnano vazaha mody miady fa reo tsy miady. Ino aviako mivolagna zegny? Radio izy teraka izy fa vavandy ndray za matoky izy tsenky 9 mois tagnabony kibony tagnatin'ny kibony mamany izy fa nandiniky vandy andeha taony agnabony tany. Zisaky izy be io tsy haiko 51 ans tsy haiko 52 ans fa vandy raha miaignany Radio. Donc aminaka olo magnano karaha zegny sy reto firongony miaraka aminazy reto zay mivolagna fa mahita tsara ny ataony. Normal anareo mivolagna hoe mahita tsara ataony parce que nareo sady misolelaka no minono no mitseditra. Donc logique anareo mivolagna hoe tsara raha ataony fitondrana. Fa zay vahoaka zay tsy mitara tsara. Zay ambany tanàna, zay ambany vinahitra, zay tsy mahita raha tsara. Kely antsy anareo, setoany anareo. Izy koa reo niady hoe enjagna tady amindreo roy Tenkilitry ndraiky raha Jojo. Azovy man niny fidiny vahoaka. Bon, déjà baka ataoko hoe niny fidiny vahoaka. Raha Jojo baka tsy nifidiny vahoaka fa nangala pouvoir en force, autoproclamation. Fa Radio tsy nifidiny vahoaka miala tsigny e. Normal Tenkilitry micommande raha Jojo parce que hitany Tenkilitry fa raha Jojo donation tsy masaky ho volagna. Niany baka fotoagna namenanatsika vahoaka hoe à 20h izy volagna amin'ny radio Pyrénéen RNM sy TVM. Non,
vahoaka malagasy nareo ka aza mandanderynareo aza mitandregny fa izy io fandeha avandy andeha agnadotegna za fa nivolagna anareo teto any fitondragna ty fitondragna tagnatin'ny 25 ans andesindreo telo mirala teo fitondragna lamba malandy na fitondragna servette nisehanao anao io vola fa zany seky madio or servette namoranao igny maloto parce que nagnino egninao ny navoa rano navoa savogno fa servette igny mandrokoto izy dikazay maloto donc fitondragna 25 ans fandimby teo maloto zao tontolo zao ane fa manginy tsy mivola fotony tsisy lalagna tsisy loi légal Madagascar fa loi illégale lalagnany koforo misy reportage zay alako tsy fa mivolagna vahiny izy ty gaga lany fagnahy mpagnano gazety namagna vahiny nivolagna raty ndero mba gaga koa hoe raha nagnino loatra aloha hitandresikitsika zegny reportage zegny amy teny vahiny. Ça, c'est une île au trésor, une île avec des richesses et des ressources naturelles extrêmement importantes. C'est vraiment des épices aux pierres précieuses, le cacao par exemple, qui a une qualité exceptionnelle et un des produits, comment dire, un des meilleurs au monde. La vanille aussi, c'est 85% de la production mondiale. Vous voyez, donc on est vraiment sur des ressources naturelles extrêmement importantes. Ouais. Et c'est un véritable paradoxe parce que Madagascar est considéré comme le 5e pays le plus pauvre au monde. Malgré ses ressources. Malgré ses ressources. Donc c'est vraiment un petit paradis qui est surexploité, qui est mal géré. Le gouvernement est totalement inactif. Il y a évidemment des trafics, de la corruption. Il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a des ressources minières également qui sont estimées à 800 milliards de dollars, ce qui pourrait évidemment faire énormément de bien au pays. Et bien là, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi. La seule loi qui règne, c'est premier arrivé, premier servi. C'est un véritable gâchis. Explication, regardez. Madagascar, surnommé l'île rouge, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus riches. Épices rares, pierres précieuses, fruits exotiques, son potentiel est considérable et les retombées économiques importantes. Les richesses de ce pays, elles sont liées à cette situation très particulière d'une île très grande. C'est 1,5 fois la France, Madagascar. Et donc, il y a des richesses agricoles, des richesses naturelles en termes de biodiversité, diversité minière. Le sous-sol est riche, c'est connu. Diversité aussi des paysages, diversité des situations qui pourraient donner lieu, par exemple, à un tourisme tout à fait florissant. Madagascar, c'est au départ surtout un grand producteur de riz. L'alimentation de base de la plus grande majorité de la population, c'est le riz. Après, il y a la vanille en particulier, le cacao, le girofle, le poivre sauvage, également l'ilang-ilang. 90% de la population vit en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Ces 24 millions de personnes se battent quotidiennement pour survivre et se nourrir au moins une fois dans la journée. Madagascar reste pauvre. Je pense que c'est essentiellement une question de répartition du revenu de l'agriculture en particulier, mais aussi d'activités comme les activités minières qui sont confiées à des opérateurs qui ne remplissent pas toujours un rôle de répartition de la richesse au niveau des producteurs eux-mêmes, qui sont très livrés à eux-mêmes, très isolés, très désemparés, en face de circuits commerciaux dont ils ignorent beaucoup de choses, qu'ils ne maîtrisent pas.
Trafic illégal, commerce illicite, le peuple malgache a été dépouillé de ses richesses naturelles d'une valeur de 10 milliards de dollars depuis ces 15 dernières années. Après, une des autres questions importantes, c'est le niveau général d'éducation de la population. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été dans des systèmes scolaires, donc ça suppose de prendre en compte aussi les spécificités de ces populations locales qui, dans certains cas, sont restées relativement isolées et ne fonctionnent pas tout à fait de la façon dont on l'imagine. Madagascar figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Constat alarmant d'une situation qui s'est encore dégradée ces dernières années. La lutte contre la corruption semble être teintée de beaux discours. Il ne reste plus qu'à espérer. Madagascar parmi le pays le plus corrompu du monde. Vahiny. Madagascar, le plus pays pauvre du monde. Vahiny. Ke anareo ny volagna mbola hifidy hoe andeha nany troisième. I boka fa tsy troisième mandat. Non. 2009 izy teo. 2019 izy navy eo. 2023 tsy haiko 24 izy navy eo. Zao izy andeha ino koa? 4e mandat? Non. Telo taogno anao teo tsisy raha nefanao. Anao boka ny ty volagna aminay hoe fa ilatsaka. Ndao milatsaka ampamarinana. Magnanaova karaha biribiry tsy tsapegna amin'ny fitombena gn'avako. Fa zay fa kajo anao. Zay fa kajo fitondragna ty. Zay fa tsy mila. Kely antsy, zay tsy mila. Fa mipidriky mahamemy tanànanay. Tanareo vahiny magnano reportage. Boko regny tsy mpagnano gazety bobo madjo voafodinareo vava. Handeha volagna izy niany. Ino koa raha vandy andeha ataony niany. Monde entier fa mahay tsisy lalàna atsika. Lalàgnan'ny mafia misy amitsika. Nampidirigna amitsika Madagascar mafia, malfaiteur, chetoany, keliantsy. Agnapotehigna Madagascar. Agnapotehigna vahoaka malagasy. Anareo moa mihevitra anareo azovy. Anareo mihevitra anareo nino. Izy nambaran'ny madame teo igny. Tsisy raha tsy alafindreo tsy ahondragnandreo Madagascar. Or le peuple, enfin dehors, nambarako teto, fa en dehors ni à l'infini. Fa tsy mi-existe eky. Ny fiaignam-bahoaka malagasy noho ny ataonareo. Tsy vita ny arem-pirenena. Na antety, na an-dranomasina, na agnabakabaka. Pitehinareo. Ny grave. Alafinareo tanindrazana. Aza lahy. Apetrako amitsika vahoaka zokozokony na zokozoko na miramira aminaka hoe izy koa marô ray aman-drenitsika regny nandafy tanindrazana. Ray aman-drenitsika regny nandafy Madagasikara. Tahietsika. Tahietsika. Tsisy tokotany. Tsisy tokotany. Fa reto 25 ans rô n'avion pourri. Ny potendreo tanteraka ny fiaignam-bahoaka, ny potendreo tanteraka arem-pirenena na lafindreo tanindrazana. Heureusement ny mpahay tantara
ny ray aman-dreny Sojabe zay zokizoky niaigny tagnatin'ny hatsarany Madagasikara zegny mampita magnambarana hoe nanakory fiaignana taloha. Tamin'ny vazananjanaka za tsy nahita fa après vazananjanaka za mba niaigny tsara, za tsy milliardaire wala tsy millionnaire fa za niaigny tsara. Ray aman-dreniko navita nampianatra navitako fianarana, nazaoko diplôme naka. Za tsy nivanga diplôme karaha reto mpitondra reto mivanga diplôme mandafy tanindrazana ivangana trophée, non. Atsika jiaby mahay fa na raha Jojo na Itankilotro vazamody miady. Izy koa raha Jojo mahatsapa marigny izy fa aloha ataoko hoe fa vahoaka ny fidy izy nintsasakiny ny arrêté Tankilotro, iny tsy asakiny miarrêté mpiaradia amy Tankilotro jusqu'à ta volam-bahoaka retirety Sojabe ny ray aman-dreny jusqu'à volan-jaza nalegna tamy Knaps vavandra Jojo mifody 25 milliards francs vadiny Tankilotro nangala izy tamy Knaps ndraiky niantsarina ampodilo naina Takabija 55 milliards ndraiky niantsy nampody. Donc atambara amizay zegny 25 plus 55 80 milliards volan'ny Knaps nandro. Tsy hena andeha tsy hena taoniny mbola tsy afaponao aondragna nareo repirenena. Izy nambarany mpagnano gazety vahiny teo igny problème misy amty resaka are-pirenena ty za fa nivolagna matetiky teto ty ministre ny mine ty monsieur Olivier ketikety io Mahamay io Masontoko io Setoany Antsiradrano ministre ny mine ary io mahavy are-pirenena jiaby miboaka tsy suitiny nagnino tsy saky ataondro suitiny hoe fa fagnadiadiagna mbola mandeha fagnadiadiagna mandeha ino parce que nareo mavozo raha vatomanga Tankilotro Rajoela mavozo raha vatomanga kenao koa fa mavozo raha Jojo aminao miala zay mahay olo apetraka anay eo masaky raha vatomanga ary mbo avy Joela. Zany tsy mivarotra tandrazana anao mampidriky miboaka Saody ndraiky Katara amin'ny Ambaribe io ndraiky hoatindreo igny nidiandreo aminay eo basy zay ko tsy miagnamagnamagna karaha ataoko za personnellement za tsisy raha diako a Katara, za tsisy raha diako a Dubai. Ino raha tadiavo artificiel en Europe koa mifeny raha artificiel fa za tsy andinome tsy haiko za ty firy olo mitogno za ambarako ny marigny andeha Dubai vlog ino diako za tsisy raha diako ino diako a Saody za tsisy raha diako a Saody ay désert ndraiky akasy tsy maniry amindreo agny ino diako anareo tsy enkina regny fitondragna ty nagneky hoe mba niassume hoe marigny zay nagnano raha zegny jamais
25 ans fitondragna telo lahy nifandimby teo tsary nisy nagneko hoe marigny nataoko raha zegny masaky mivolagna eto araikaraiky amindreo telo lahy 25 ans rô nitondra teo fotony iro agnisan'ny patron club 48 nino amizay raha misy les députés, les sénateurs, les gouverneurs des gogoles en province pesos tsy jery idirandreo amizay fanagnatsika amy côté atsika côté ne tsy malegny olo fa le côté magnano ny tiatsika iona mono atsika côté malagasy tsara tsy mifankatia fa nohony raha politique 20 taogno nataondreto kely antsiradrandro reto mahavy malagasy miady tsy mifankatia ny famatra raha zozo za tsy mandavy tanindrazana raha zozo ampidiana aminay basy nosy mitsio ampidiana aminay nosy ranja ampidiana aminay varotra jiaby nataonareo mikasiky Madagasikara anao koa tsy mandafy Madagasikara alohany tandrignesatsika ray aman-dreny araiky magnambara hoe fa Madagasikara lafo na lafo ny fitondragna aty mitodika aho amitsika vahoaka malagasy lafo daholy ny ankabetsahany ty firenena malagasy ty zao misy ohatra anankiray raisy mivaingana asehoko anareo nivoaka tao amin'ny bureau de cadastre minier de Madagascar na ny tandrazanay aza lafo so hazo sur-mer ty ny tandrazanay nomena permis minier le olona nefa misy fasandrazanay eo ao ny tanànanay hitrandraka ilmenity ao aminay eo lafo io zay nitikana lafo daholy io rehetrarehetra io regny misy permettre minier regny carré regny zany ny permettre minier namidy ty zao district ny miandry vazo manontolo igny maintsy nanany fa azo alainao amy BCMM io raha tsy hodorandry zareo tampoka mba tsy ho hitan'ny olona lafo daholy io district ny miandry vazo district ny Antsalova igny rehetrarehetra igny na ny tanànany Antsalova ara ity ny tanànany Antsavolova ty chef lieu de district Antsalova zany nomena permis minier le olo hitrandraka ny harenan-kibontana ambany no tapitanana Antsalova eo dikan'izany ho razena teo zany le tanàna manontolo le district manontolo mainty rano igny magnavaratry io lafo daholy io hatrany soalala ka zaho de manao azafady zaho tsy manana zavatra tsy tiavako any Flora Valomanana na kely ary tsy manana zavatra tsy tiavako any Andry Rajoelina na kely tsy manana zavatra tsy tiavako any Floera Janaromampianina na kely satria ny asanay d'ailleurs en ma bureau des experts indépendants de Madagascar araky ny le statut natoroko tamin'ny voalohany teo nizaniza mitondra an'ity firenena ty de tsy maintsy manampy azy ny bureau des experts indépendants de Madagascar ary manolotra hevitra azy saingy ny fanolora-kevitra isan-karazany hahasoan'ny tantsaha hahasoan'ny vahoaka malagasy zay natolotray fa zahay mahavita pompe automatique zahay mahafaka mamokatra ny mpiara-pikambanao aminay vary 16 tonnes à l'hectare avec des engrais biologiques fa tsy mila engrais vidina zany zany tantsaha tsy manambola tsony pompe automatique zany tsy mandeha amin'ny courant électrique zany tsy mandeha amin'ny gasoil zany rano mampodina an'le moteur de afaka mitarika rano am'izay toerana na rano en ville leto mampimenimenina antsika ny halafo ny Jerama io lasa ihena raha ny vokatry ny asa nataonay bureau des experts noho ny raisy ny fanjakana hoe tokony hanasoavana an'le vahoaka
tsy nirarahina zany a tamin'izao fitondrana azy vataoso ary mbola tsy ho rarahina io raha tonga eo nytimo tsy ho rarahina io raha tonga CV matoky aho satria nendry zareo regny em mivina 3 hoe sy ny sisa ka manosika antsika malagasy hahandra dia hiteraka ady an-trano ireo olona ny tany saiko reo. Mazava ataondreo hevitsy ampiady antsika malagasy sa malagasy. Nino raha nambarako teo? Apetraka gouverneur e, apetraka tsy haiko nino, apetraka pindegna pesosy amizay. Le draba foagna tsisy jery regny amizay losy tatao be ho izy ho volagna azy. Masiro place io, mamy place io, avitanareo mamono gasy karanareo. Eritreretra fianakavianareo ny vady aman-janakanareo ny miaigny miaraka amin'ny vahoaka ambany tanàna ambany ravinahitra. Izy koa mavaliny vahoaka amin'ny fianakaviananareo amin'ny vady aman-janakanareo miaigny ambany tanàna ry raha ataonareo vahoaka io. Azovy ratsy. Question petrako zay. Azovy ny ratsy. Io matetika ambarako eto hoe Zagnahary na raha atsika tsisy frontière marina atsika. Fa atsika io koa nisy frontière collé narina atsika. Tsy sakindreo raha ataondreo io. Tsy sakindreo raha ataondreo io. Fa atsika tsisy frontière marina atsika mikôly amitsika. Reo amizay magnano zay daniny kibondreo. Tiany babane aho tiany mamane zay eto. Tandrema. Ozoky la détesse zay hoe paix à son âme. Misy farany raha jiaby. Zagnahary tsy ambigninao niany, ambigninay vahoaka. Tsendriky nisy mpanambola na hoe mpagnarivo ny efoefo eran-tany ke hoe rebaka ke nilevy niaraka mifananana. Ndrela so litra raiky tsy leony nandeha mpasagna mbola zanaka velogno, havagna velogno makatsara fasagnanana. Kintsakeky niananareo tsy tahotra tsy egnatra hoe sakinareo mivadika mivahoaka gasy karanareo miaigny miaraka aminareo de ataonareo tsinitsiny. Ampodiko volana anareo ny kely antsy ny vahoaka ampidirinareo mahame. Anareo ny tsiradrano ny vahoaka ampidirinareo setoany. Zo mambaranareo nangatahiny vahoaka na hoe nataony vahoaka tsakafara hoe hitady jaly egny amin'ny jaly. Non, non. Tsendriky nisy olombelogno nagnano tsakafara ka zany de hagnano tsakafara hitady jaly. Ao nagnano tsakaloha na tsakanivoka anditady misère. Fa raha ataonareo magnano koriky ndraiky ankodavitra mitady tsy mahevoko. Mampalahelo. Mampalahelo. Normal logique. Niany anareo magnano vazaha mody miady. Araiky nanangana rebelle milisy. Araiky vavanazy ho fody. Tampoka izy amizay mandeha amin'ny RNM na amin'ny TVM efa fantatray les camions, les citernes nagnodikodigny gazo. Fantatrao kina iny tsarety enao. Nagnodikodigny gazoaly ny jirama. Arety ava. Magnino anao mahay magniraka olonao amin'ny sisiny, amin'ny côté magnano arrestation olo. Kereky ty tsy sakinao autorisation, tsy sakinao garde à vue, tsy sakinao sambory.
aza somegna jery zay fa anao kely antsiradrano andeha avandy baka niany eto baka tsika karaha ataoko za tsisy le temps déjà baka za tsy ary miza TV amin'ny RNM ça m'intéresse pas aleoko mizaha dessin numérique Bob l'éponge mizaha dessin numérique Barbapapa za mba mitokika fa anditandregny raha Jojo anditandregny quelques ministres from barbare face des assassins namono vahoaka 1 mois et demi après anareo andeha volagna amin'ny RNM TVM on s'en fout andeha avandy ry vahoaka malagasy matetika ampodinay eto misokatra mibiagna midagnadagna ho atsika jiaby ny MRFM source mouvement révolutionnaire fédéralisme de Madagascar zay tsy magnavaka ary zay tsary nagnavaka nazovy anao fa anao koa fa dia raiky ndraiky ry chetoany non zay tsy mampidriky anao zay tsy mampidriky chetoany fotony zay tsy nitarimiagna tamin'ny chetoany zay tsy nitarimiagna tamin'ny Keliantsy zay tsy nivilomigny tamin'ny Antsiradrano talohany za volaniko mitady hira io zay managna hira io le façon mizoky be misy hira zay tadiaviko hoe Gaskara tsy magnavitry varandafy nalaza hira io aza la managna maro voitsika managna samangoky atsika managna loatra atsika managna andapa atsika managna be fandriagna atsika atsika magnavitra vary baka andafy anao tsy gagalany fagnahy aboko tsy tahotra tsy agnatra ngara Jojo mandafo engrais ampitsabo amtantsa raha tsary nisy zeziky zay tsary nafariny tandafy ta Madagasikara non fitonagna tinavy magnafitra zeziky baka andafy ary hybride na ataon'ny hybride nina fatiny tany jiaby koa tsy njano aya ma olande ngandraha tsy miétudier tsy mandiniky tsy mietety izy koa baka kabesy mbola malemy mba mety tahagna fa ndro ne kabesy ndro fa tsy raha kabesy ny tsaiky malemy baka mbola asianao saketany rabe baka mba mahiriry nindro ndray asianao la Grèce donoto fo lany saketany agnabony donia ataonao mikabesy ndro baka mba lemilemy non donto fo bado fo normal anareo koa mizaha zahava ro olo vola tokony magnano 3e tsy 4e mandat tokony arabegna io raha Jojo presque olo donto presque olo bady karaha izy aboko presque olo tsy maheviko mitady karaha tengilotro Rojo baka araiky ankodavitry araiky koroky maheviko tsy mitady maheviko tsy maheviko mitady ankodavitry ndraiky koroko ampalahelo andesina roa ema Madagasikara ty zay ny magnotany zay koa fa tsisy raha volagnine zay ambaraza fo hoe andesina roa ema Madagasikara atekinareo antan'ny boany mariny
Globe tagny sa atekinareo a Dubai ambara zay bako atekinareo marine Saoudi sa zay atekinareo marine Qatar ambara zay nefa tsy volagna question petraka anay hoe andesinareo ia Madagasikara parce que Madagasikara ty boka babanareo ndraiky mamanareo fa olobe nay teto sojabe nay teto razambe nay teto zegny kapotsy fa nareo kely antsiradrano ambara zay pasy volagna aminay andesinareo ia Madagasikara zay fa tsy mamirapiratra zay fa tsy mandroso zay fa tsy mihina sagnatria koragna teteky zay tsy angery koa raha ataonay angery parce que zay tsy mihina akoa raha ataonay amany parce que zay tsy migiaka ambara zay andesinareo ia zay ataonareo iny zay ke atsika kazakadalainy Rajoely atsika kazakadalainy Ravatomanga ankodavitry ndraiky korokoro io le resty miaraka manoagnareo mahita fa tsara ny ataondreo roa io de pitrawaka des putains sénateurs gouverneurs OMC de Google za teto za zokobe fa nivolagna matetiky teto ministère vitsivitsy volagno fototry rongofa niafo mavy Madagasikara coulé nitononiko teto raha zegny voalohany ministère ny mine zay ndesinga Olivier Kitikity faharoe fanajariana an-tany zay ndesingay Tekabija Naina fahatelo ministre ny tourisme i madame karaha sita igny fahaefatra ministre ny finance igny sady gogo ny gilany marigniny Rasimbelo fahadimy ministre ny environnement fitambarandreo dimy amizay zao Zamabera Chris tsy Christian igny les plus gogo amy gouvernement jiaby nandalo tery Madagasikara za teto nagnambaranareo nampikole Solimane tamin'izy DG Soliman Zamabera Chris normal niany Jirama ataondreo karaha io normal niany secret nataondreo karaha io atsika jiaby zao samy nandalo tamy classe de 7e azoko ono za tamy classe de 7e tamy Sainte Famille 50 page ely tsy feno hoe société mpanjakana nisy ta Madagasikara cahier 50 page ely tsy feno ny Sotema tsy haiko tsy voatanisa ny Solima Jirama nandeha jiaby nataon'iny jiaby na lafo mipiteny zio amizay ndray l'usine araiky atsika manana siramamy gasy ndray l'usine araiky magnano bonbon tsy anagnatsio heureusement nisy Sokobisy ndray Sokobisy zay fa zara misy
mba ino loziny misy antsika zo mba mbaranareo za koa za tsy mahay cotona sautema rebaka jiaby rava nikiniagna ny potegny tamporiny tamatavy resaka pétrolier fotony iretsy kombakomba amireto kemtse reto karany jusqu'à tamy tellement PTT poste télécommunication télégramme nandena miagna karany io many babalosany mamandreo jusqu'à tragno mpanjakagna ny PTT Antananarivo na miagna karany cheminot na miagna Ravatomanga potiky cheminot nambarako anareo teto kiniagna potegna cheminot baka iasan'ny citerne ingay tenkilto citerne azy koa mitatriky gazoaly jiaby carburant jiaby baka tamatavy manonga Antananarivo mahita sakindraha zao tognony agnarana parce que club 48 ayery bomba anao karaha nagnano anao rôly ndraiky cowboy nao igny ayenao zao tsy mivola za nitondra gendarme 13 taogno vavabenao nandeha ie nafodiny Ravatomanga za général za fa nivola anao général du salon général anao olo tsotra pourri ary manangagna rebelle manangagna milisy mampiasa baiko ny fanjakagna jeriatra anao vola anao général ry préfet Antananarivo général du salon ministre de défense des abrutis jiaby les généraux ny mety aminareo edanareo namody vava io ao agnatraka anareo aleo nareo manginy tsy vola parce que fa vo vity pesosy mingay tankilto ke aleo nidirako rahany ambario be volagna ray aman-dreny teo hoe ry malagasy momany atsika mifo azy io aza miambigny zoky be aza miambigny zoky lamindrahoma aza miambigny zandrila Joakim aza miambigny ke AMRFM fa mitsanga fa ro avy agnamboatra raha eto non zay mitsanga ho atsika jiaby iarahantsika mibaby iarahantsika mitondra sady lolo avitsika ny lanjaitsika ny babetsika ny tintinitsika mora ndesiny izy amizay ny état fédéral fa tsika kaza magneka kadalendro aza magneka kadalendro nina nambarako anareo teto koa ro fa magnatogna anareo amy tanàna anareo agny mitsakaraha ndrongo vato na mitsakaraha bontana alokisa mitodiny bontana alokisa atina androngo amezaro karibo nasaka izy tia karibo anareo samy miala vositra alika atsika baka io ro koa fa tsy hitandregna atsika vahoaka baka raha roe zay fo ampiasainareo tsy mila magnano nino atina androngo atodiny bontana nefa kabaro kofa mandehandeha ny tany misy anareo agny ataova zay parce que namono avatsika namono gasy karaha tsika
faty mikararaka mbola saky ny raha mandeha mitety farity 32 dons anao mivola fanao malahelo azao ve anao parce que malahelo anao sakatia tsy ameny ataopiny malahelo anao toliara tsy agnamiarô tsy amiandrô narô malahelo anao parce que vahoaka fa tonga saigny fa tsy hoe anao malahelo raha mahazo vahoaka non aza mavandy raha zozo za ko placenao za tsy mandeha TVM RNM niany parce que asasa azo anao mare ne zoky be mbola sa moramora fa asasa ataony vahoaka anao mare heureusement Roger boka andeha karaha ty bloqué ndro RNM TVM olo tsy afaka agnano commentaire vangoanareo publication karaha nataoko nagnano publication amin'ny anglais resaka sadeky maro mambara sadeky sasasasany nagnontany za volanko anareo fidy volanko tamindreo tsy zoky be mavandy volanko amindreo fa hitanareo faty ny kararaka aminay eto io faty aretiny tsy hay zegny nambarako maro amindreo africain reo nagnontany za nambarako marigny za tsy nampianarigny avandy za tsy nampianarigny ankadala olo fa za ndraiky nianatra magnano blague za tia mampitokiky olo parce que fonaka madio mibiana ho an'olo jiaby miboa eto olo nataoko ratsy boko magnontania olo mahay za tsara be azao nataoko ratsy ke amin'ny ankapobeny atraratsika mandinika ry vahoaka fa Madagasikara io tsy ny babandreo wala tsy ny mamandreo wala tsy ny dadilaindreo wala tsy ny dadindreo nitsika vahoaka 30 millions mila mitambatra mitsangana atsika aza miambigny zoky be aza miambigny ndaoma aza miambigny zandry la Percy na izandry la Joakim atsika jiaby miaraka mitsangana eto tsy sola fody vava zegny atsika ny amody vavandro aloha nidirako Ambario be nagnano live zany moaly ariva tellement j'étais choqué za fotony nino capital nisy etoany aminay ao aleo baka indramiko amindreto namagna mpiara-miasa amitsika Cool TV interview ndro ty nomaly za fa nagnambaranareo ho abokako regnitsika eto ny raha misy ke aleo abokako anareo iarahantsika jiaby mitandregny eto ndraiky ho an'izay fa naregny naregny ho an'izay tsenky naregny aleo baka tandregnesantsika atsika baka io midika amin'ny dossier mahavy raha jiaby misaobaoba aminay Ambario be Atsoina ary natao famitorana teo anivon'ny zandarmeripirenena Nosy be omaly ny mpiambina tompona ndraikitry ny Ampora Hotel toeram-pandraisam-bahiny iray any an-toerana ary ampiakarina fitsarana tsy oely raha ny zava-nisy nanao investigation na fanadihadiana lalina tany amin'ny commune Nosy be ny mpanao gazetiny Cool TV FM tamin'ity volana Jolay ity ary toerana iray amin'ny maro no alalinina tamin'izany ny raharaha Ampora Hotel ny mpiambina sady tompona ndraikitry ity trano fandraisam-bahiny ity no isan'ireo nanoro lalana ny mpanao gazety tonga tany an-toerana fa ihany koa isan'ireo nitondra fanazavana momba ny toe-java-misy tsy navelan'ireo mpiambina napetraky ny fitondram-panjakana hiditra nefa ny mpanao gazety fa mila miantso ny ministry ny fizahantany mivantana raha te hiditra ao amin'ity toerana ity taoriny fifampiresahana samihafa tsy tafiditra ny mpanao gazety ary nijanona tety ivelany toy izao ny sombony ataondreo nampindramina ny fahefana any an-toerana raha ny fanazavana mois de novembre
misy taratasy avy tamin'ny ministère avy tamin'ny hoe hoe magnajanogno hoe asa fa magnajanogno asa efa illicite le travaux atao fa nanomboka tamin'ny un mois passé zany navy zegny zareo mboka ministère avy eto misy madame zay avy eto zareo ministère reo tsy miantso magnamia tsy mangala raha tsy mitondra taratasy tsy mitondra tsisy raha hoentinao hoe ordre de mission na ino tsisy raha hoe fa reo avy miditra reo fa nagnapetraka olo izy ty le olona traikitra izy olona apetraka anao fa mpiasa ministère misy nalainao zany fitaovanay zany misy caméra de surveillance anankiroa zao ty nipandro zao to olo maromaro navy tato tonga tato le madame responsable mi tourisme eto sy directeur en région de Digoan tourisme Digoan reo tsisy taratasy edy izy reo magnamia beko fa mila miala nareo fa des fois zay raha ognanao zay zay mpiasa tato hoe raha ognanareo tsy mahazo miditra ato eky raha ognanareo tsy mahazo miditra ato eky fa mifanjakana ty place ty fa tsy anareo. Raha ny fantatra ny taona 2024 no nahazo taratasy ara-dalàna ny Ampora Hotel andrara sy anorina trano fandraisam-bahiny ary manan-keratra amin'ny taona 2024 ny fifanarahana azo avaozana. Efa niroso tamin'ny fanatanterahana zany izy ireo na mampiasa vola ho fanatsarana ny toerana na mampiasa ireo mponina manodidina ny Ampora Hotel sy ny sisa. Teo anatrehan'izany anefa tonga ny orinasa Green Madalande nanomboka ny fiafaran'ny taona 2024 na matambonina tsy nandraraha izay taratasy fifanarahana sy lalàna. Fidirana amina toerana tsy misy taratasy ara-dalàna miendrika fidiran-keriny, fandroana sy fisamborana ary fampidirana ponja ny tompotrano, fandrobana entana fifananan'olona. Ireo no isan'ny trangana fandikan-dalàna nataon'ireo tompon'andraikitra sasany. Raha tsy mangaika ny ministeran'ny fizahantany toy ny fitaliavam-paritry ny fizahantany ao amin'ny faritra Diana sy ny ao anivon'ny commune Nosbe, nefa ny toerana lazaina fa lasa ny orinasa Green Madalande. Savy orinasa mpanjakana io hoy ny mpanara-baovao eo anatrehan'izany. Ny Ampora Hotel izay manana fifanarahana mazavatra amin'ny taona 2024 fa io nobodon'ny orinasa Green Madalande io ka lasany noho ny fanohanan'ireo rafim-panjakana manomboka amin'ny fohy be hatreny fotony azy. Tsy norarahina ny fifanarahana ary nahiditra ponja efa enim-bolana mahery izao ilay teratany vahiny tompon'ny Ampora Hotel. Ny orinasa Green Madalande izay tsy hay mazava mandrakandroany amin'ny hoe aniza marina iza no tompon'andraikitra ao fa raha ny fantatra dia mpandraraha malagasy matanjaka no isan'ny mampiasa vola ao ary misy tompon'andraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena ihany koa miara-miasa akaiky amin'io mpandraraha io. Momba ny fisamboran'ilay tompon'andraikitra ao amin'ny Ampora Hotel, ny fitaliavam-paritry ny fizahantany ao Diana no nitory ary nambarany tamin'ny Antson Tarby fa misy endrika fandrahonana mahazo ireo mpiasan'ny ministera Antony Fitorina. Misy ohatrany misy harcèlement manko mahazo mpiasan'ny ministera avy amin'ny le olona eo an-toerana, le olo hoe mieritreritra fa hoe mananjo amin'io le tany le zay nametrany fitoriana. Ny ankamaroan'ny mpanao gazety ao Nosbe tsy mahasa mamoaka ny zava-misy marina eny an-toerana noho ny tsindry samihafa mahazo azy ireo. Ny olom-pirenena ihany koa Yaranira Mataora sy Antsodraй izay maneho hevitra ka manao itohina ny fitondrana sy ireo mpandraraha miarady aminy. Hoarana akaiky ny fivoaran'ity fisamborana nahazo ny tompon'andraikitry ny Ampora Hotel ity ary ho tanterina eto amin'ny fampalalam-baovao. Ivoaka tsy ela ihany koa ny fandaharana hitondrana ireo endrika fibotona tany ataon'ny orinasa toy ny Green Madalande sy ireo endrika fanapara-pahefana ataon'ny mpitondra ao Nosbe. Teto zany volagna hoe amin'ny Ambaribe eo mpagnano gazety voavidy vola, voavidy pesosy. Raha zay tsy famarandro. Za ty ne mpagnano gazety zany Ambaribe, za tsisy raha nasitriko to. Na timo mitondra, na HVM mitondra. Fa heureusement, reto Tingivy mitondra reto, na hoe TGV voangizay, tsy haiko mandariny, tsy haiko mamparasalopara reto, za fa tsy hainy. Fa za koa tany, za nagnaboaka mampagnano gazety za ary naboaka fo article. Ary mbola mitohy zegny amin'ny mampagnano gazety za eto amin'ny live. Zay raha nambarako anareo vahoaka n'Ambaribe. Ry malagasy. Nareo koa misy vidéo. Aza boaka feonareo ny vidéo. Aza boaka soranareo ny vidéo. Même sary anagnanareo, dossier karaha reto anagnanareo. Alfa samizokbe.
za magnaboaka izy za tsy avao fodindreo vava asa fanaovagna gazety nananako arananako diplôme na za va volagna teo igny fa elane zany volagnanareo teto resaka tourisme contribution domaine amin'ny faritra avaratra igny vony pesosy azaveko aminareo aletsika amin'ny tourisme tsisy olo tambario be teo navita niady ho an'ny mpagnano guide na ny hôtellerie na vitany ray aman-dreny ampy auguste importance izy igny ndray nisy raha tsy nanjary nataony pe azonamo fa izy nitsangana ary niaro resaka tourisme hôtellerie tambario be après izy vandy areriky jiaby nisy teo que de mafia jiaby koa resaka tourisme na amin'ny office de tourisme Ambario be na am délégué de tourisme Ambario be ce sont de mafia mialatsigny ary zegny mampiobaoba mampikorontagna ny raha misy resaka fizahantany Ambario be ambarako anareo aby azovy ro io anao koa mandeha amin'ny office de tourisme samihafa baka ny délégué régional tourisme hafa ny office de tourisme raha roe sambihafa ro ministère androa araiky za tetiko azonareo onogno ny koragna io estrade Montpasso io tsy privé io estrade ho an'ny vahoaka dikan'izay tsy andoavam-bola naname ohatraohatra za tandafy maro teto fa na ino niany fa ela nisy any estrade Montpasso io tsara nampagnifaigna vola zay fa na ino niany reo mampagnifa vola olo mandeha io nanonona agnaran'olo za teto tam'izegny aleo tognoniko ndraiky agnara zay zanaka tanàna topy tanàna zafiny tanàna ny Ambario be zay nampianarin'reo olobe ne nianatra l'école fa zay tsy nampianarin'olo be ne nandeha l'école zay nandeha l'école izy koa Ambario be io resaka langue za masaky magnano pariage ndraiky atitakely nomaly fakomoaly ko mivolagna étranger italien allemand anglais tsy nandehanany l'école fotony zay tombo tamy garamaso misy fagnahy tamy garamaso naheny tia olo fa nareo navy reto garamaso tafara reto mafia reto tsy velogno baka amy tany misy ro agny karaha gasy sasany tsy velogno baka amy tany misy ro agny avy mandehandeha tanànany Ambario be nino loatra maratsy foenareo Ambario be io ambara zay tompo tanàna na nareo gasy vahiny navy ao na nareo garamaso navy aminay io ambara zay ataonareo raha tsy manjary raha tsara nisy tagnabony tany tanànanay anjakanjakanareo raviravenareo tsisy raha tsy ataonareo tanànanay zay mandraiky nisy raha ratsy nataonay tanànan'olo zany découvre Madagasikara maro tany haiko Madagasikara mbo tao magnontany
hoe zoko be nandalo taminareo teto nisy ratsy nataony non adiako culturen'olo adiako fomban'olo zahako toetron'olo fa za tsy andeha morony ratsy naka antananan'olo. Office de tourisme za tam'izegny nivolagna teto tamin'ny tandrereky ny resaka io estrade io hoe mitokana lingilingy rialia bodologaroa ravoravo fa andeha ampaigny fagnavola estrade Montpasso azafady io tsy ny babanao wala tsy ny mamanao. Fanjanahantagny mbola misy tsara nagnefa mandeha ry à Montpasso ary même tsy eky nisy estrade fa aleovantegna navy tsara ny fiaigna vola nandeha ary fa niany anareo nanaratsy fatao nivolagna anareo za teto hoe zazagasy fa tsisy mahay raha zanak'ambareo be maro mahay raha ary maro nianatra fa tsy amegna plasy. Mba mandiana koa nanareo Rio de Janeiro, mandiana koa nanareo a Miami, mandiana koa nanareo Bora Bora. Zahava agnatin'ny office de tourisme rotopitany mitana office de tourisme fa amin'ny Ambario be non cool corrompu trop directrice ny office tourisme amin'ny Ambario be italienne Elisabetta agnarany. Ambario be man babany sa Ambario be ny reniny sa io tsy mavelo tegna nany baka ny italianke aminay ao izy andeha melo tegna azafady tsy keny atopitany zanaka anay maleo mitondra io havanay mahay mitondra io office de tourisme Ambario be io mialatsigny aminao madame ministre en tourisme asanao koa fa tsy hainao amin'ny tourisme miala ndraiky sora ratsy be anao io karaha lohan'ny polomonty locomotive taloha tamin'ny Siramaty io madame tourisme io lohan'ny pilomonty sora ratsy ndoboka zavanareo lohan'ny pilomonty a Sirama karaha io sora io madame tourisme io manomboky niana toko agnaranao pilomonty tourisme. Ino dikany andeha agnapitranareo vahiny hitondra office de tourisme amin'ny Ambario be tsara nisy taminay to zegny. Donc ty madame italienne Elisabetta ty mahamay masantoko agnatin'ny office de tourisme normal logique ty madame ty mampabeloa le zalahy tognoniko taminareo teto nivolanako Olivier Préfet hoe ravagna ary ajanona reto guide polonais reto zay Ambario be koa managna guide zay Ambario be managna syndicat guide zanaka tany zafiny tany topiny tany fa magnino polonais magnano guide aminay eo zay ndraiky nagnano guide ta Pologne tany. Madame ministre ny tourisme fizahantany mba tsy agnaboako dossier-nao maloto madame mangataka aminao za adoso aminay eo ty madame Elisabetta ty amin'ny tourisme office de tourisme ty fa ty mampisaobaoba zay eo mampikorontagna zay eo ty madame ty italienne ty asevamody any Italie izy fa aminay ao tsy andeha morianareo masantoko mahamay zay tsy mila zay atompiny mitondra tanànanay rango zay tsara ny korontagna zay tsara ny ady anareo navy mampiady zay re tanàna na vahiny garamaso na gasy karaha zay avy aminay eo magnantsy bebe amin'ny tanànanay azafady aoka tsika fagnaja ho zany moaly anao koa matsapa anao gasy
anao baka tsy haiko be fandriagna na anao tsy haiko baka sambrano na anao tsy haiko baka Diego ajatana nane za teraka Ambaribe za tombo Diego mamako teraka Diego mamako tombo Diego za tompony Diego nosy bary tany naviako ko ankilany mamako za tsy eniky nandoto ary tsy andoto Diego fotony za tsy dokitry ke voky angery amy lopalopa anareo dokitry voky nareo mangila ny kapilanareo fa za tsy magnano zay za en tant que za malagasy ary milevy Madagasikara za tsy maintsy miaro vahoaka malagasy ary mitsangana maty koa maty donc Madame Pilmout ministre du tourisme mangataka aminao za mbola moramora tsy agnaboako dossier malotonao fa dossier nao fa nazoko eo Madame tourisme ministre Adsomneo Elisabetta directrice n'office du tourisme ty apitra eo zazagasy zay Ambaribe maro mahera maro nianatra fa tsy ty bobo maji baka ny Italie tsy mavelo tegna anazy ty ndeha ataonareo io mampikorontagna zay io voalohany zay faharoe Madame ministre Pilmout ministre du tourisme zay Ambaribe tsara nalegny olo masake volagna eto hoe azo volana avy aminay io ny alany fa raha ataonareo io mahavy zay raha tsy fanahy mahavy zay raha tsy jery anka fa manjary tsy te vahiny avy aminay io ko zay ny raha misy office de tourisme ndraiky délégué régional de tourisme raha roe sambihafa fa ministère androa raiky andem délégué régional de tourisme za anaro izy ty moa tantirahinareo ankitigny ary ataonareo amin'ny famarignana ndre olo bato koa fa copain copine andeha petraka amin'ny Ambaribe nde bado zay tsy mila olo bado maro zanakan'olo baka antety nianatra mahera fa zay tsy mila olo bado niteko aviagna bobokako amy sary eo madame volaniko aminareo ty délégué de tourisme régional Ambaribe ty izy ka indreo hoe Tasiana de toute façon baka raha koa fa nandeha Tasia zegny misy araiky Tasiano Mahamé Masonto gouverneur araiky ty Tasiana délégué ny régional tourisme ny Ambaribe Mahamé Antsiradrano mampikorontagna olo jiaby anosy be resaka tourisme madame amboara valizinao ndonao mody Diego fa anao tsy zanaka Ambaribe aboko anao tsisy raha henao ameko preuve anao madame Tasiana délégué ny régional tourisme aminay Ambaribe izy koa tsaroanareo tam Covid-19 na aleko baraka baka izy niany tandrignesa tsara be sofinao madame Tasiana délégué ny tourisme Ambaribe nisy conférence natao tamin'ny Covid-19 igny t'Ambaribe niaraka amiro garamaso sasasasa Janahary olo nino manamezanareo zay Ambaribe ty anao Tasiana délégué de tourisme île touristique karaha Ambaribe io ndre volagna vazatsy anao zafiko 7 ans
magnameno cours français gratuit. Madame Tasiana, zafiko vazaha 7 ans asaiko magnameno cours français gratuit. Madame Tasiana, délégué régional du tourisme Ambaribe. Nde volagna vazaha tsy hainy tam conférence Covid-19 ambarako anareo ni posen'olo question izy. Ino raha nisy? Grave. Délégué régional ny tourisme tsy mahay volagna vazaha. Anao amizay ny lingilingy andeha hitondra tourisme amin'ny Ambaribe. Za koa nay nampivolagna BD, nampivolaniko BD volagna vazaha, nahaizanao BD zay. Nde anao tsy mahay BD zay Madame Tasiana. Tagnatin'ny conférence io ni posendreo reto guide sasatsasany reto question izy. Mba lingilingy volagna vazaha avako. Aza lahe, ataova volagna Diego mahatankaragna anao Madame Tasiana fa aza magnano volagna tsy hainao. Nindra ny volagny le magnapodisy baka tsy haiko. Fotony tsy mi-existe raha ny volagny tamizegny hoe resaka Covid-19 na fody aéroport, na fody port, na fody raha jiaby. Nila nambarana. Vous savez que l'État malgache a gaspillé de l'argent pour les touristes. Oh mon Dieu Seigneur. État malgache izy a gaspillé. Gaspillage. Madame Tasiana. Be différence ny mot hoe gaspillage ndraiky mot hoe dépense. Oh punaise. Olo nino andeha apetraka anareo aminay ao zalahy. Soranao amizay karaha sita. Boboko aminareo sarinany. Tasiana sita ataoko agnaranao. Délégué régional ny tourisme any Ambaribe. Anao fa tsy vitananao mafaiky. Mbola mangala baraka tanànanay volagna vazaha tsy hainao zalahy. Soi-disant délégué régional. Non. Maro délégué nitondra tourisme taminay teo. Tsy nagnano sababon-draha karaha ataonao io. Madame ministre Bolimonte. Mba vavanareo olo tokony apetraka anareo maleo mitondra raha io fa aza atao ki copine copain. Aza atao ki copain copain, copine copine. Angala baraka zay Ambaribe zalahy e. Mahamenatra zegny. Gaspillage. Oui, État fa nagnano gaspillage amy resaka Covid-19 amitsika. Quel gaspillage nataony État? Nagnano dépense Madame Tasiana Sitaty. Ndono mody miala aminay Ambaribe ao fa mangala baraka zay. Ary délégué régional tourisme. Oh mon Dieu. Oh lol. Normal amizay manjakanjaka ry tenkiltro. Kuriky ndraiky ry razozo ankodavy olo badoke. Incroyable. Anao nianatra taia zalahy. Ro ndraiky ankarara 4 heures bison koa lahatra anao. Tsy haiko azovy amindreo bison. Boboko aminareo sarinany baka io. Sita ozy aminareo, sita.
ho an'ny olo baka Majunga mety ny volagno ty anareo koa amizay etonany karaha vato malama a Majunga vato malama olo baka Majunga menta misy vato malama etonany karaha vato malama sita bado anao zala gaspillage ny état mahamenatra un délégué tourisme mivolagna tsy hainy normal misahobahoba ny tourisme mikorontagna resaka fizahantany aminay Ambaribe parce que raha tsary nisy taminay raha zegny mialatsigny aminao madame ô amboara entagna anao ndamody a Diego agny anao mivolagna hoe état magnano gaspillage dépense nataony état tamy resaka Covid-19 fa tsy gaspillage mba mianara zala mamegnatra magnavaka gaspillage ndraiky hoe dépense tsy hainao madame Tasiana anao milingilingy hitondra tourisme aminay eo lesto antsoroko ino amizay natao ndreto vaza niatriky conférence teo mon dieu za tamy placenao andraniny fo za fa ny démission ro vaza to heureusement ny comprendre raha tiany volagniny ny corrige ndrozy madame dépense mais pas gaspillage igny baka le malagasy araiky hoe toi monté du mois décembre navy nitantara taminareo za teto tadia gotary navy nisy kotsatsa koetra igny izy nangataka briquet am vadiny amle zala légionnaire igny chéri mba geste izy donne-moi la lumière nde légionnaire igny gaga quoi donne-moi la lumière izy mitady briquet oh mon dieu seigneur reto izy io atondry tasenareo aleko baraka anao fa anao mangala baraka zay Ambaribe kofa tsy mahay volagna modia ndao mody a Diego anao amizegny en plus zanaka any Diego volagna vaza tsy hainao zala non il faut arrêter madame tourisme madame Pilmonte amboara tourisme aminay ao fa mamotiky zay tsy haiko asa koa donc anao bado madame tourisme Pilmonte de olo apetrapetraka anao koa bado karaha anao mampalahelo normal ty madame Tasiana ty am tourisme ty voabeko ny Ravatomanga zegny avieny hôtel jiaby raviraveny Ravatomanga parce que atao lambridy antapikorogno anazy madame Tasiana délégué régional ny tourisme Ambaribe ameko la lumière anao zany anao tsy ameko briquet fa anao ameko la lumière non sérieux raha bariko anareo zegny teo tamy trope teo raha zegny Diego tropical io tamizay trope mbola izy trope chérie donne-moi la lumière oh purée ty volagna hoe amiamotry zao donne-moi la lumière parce que l'état a fait gaspillage oh mais razozo zegny olo andeha apetraka anareo amy place normal aboakako dossier niany volanko raha mandalo amin'ny Ambaribe eo normaly ry Léon Kongy ry Tenkilotro Ravatomanga
mandehandehetsika ambariobe fotony tsisy topy tanàna mitondra amitsika mavandy OMC tsisy topy tanàna représentant ny fanjakana tsisy topy tanàna kanefa ambariobe ne préfecture ambariobe préfecture fa tsy sous préfecture tsy hainareo koa différence ny raha roe zegny afa ny sous préfecture afa ny préfecture normal riangelo regny midoko jusqu'à vony kizembon-drazana tsy haindreo ino ny sous préfecture ino ny préfecture punaise ambariobe préfecture donc di préfecture zegny managna maizy izy donc resaka mahavy korontagna fandravandra raha vatomanga ndraiky liagnongy raha jiaby amitsika ambariobe eo baka amy madamo Elisabetta office de tourisme ndraiky ty madamo amin'ny délégué régional Tasiana Simita ty Sita ty abokoko anareo aboko sarinazy publieko aminareo ro ndraiky madame tourisme pilomonto ko en plus angala sary tamport purée bravo boko misy sarindreo ndraiky président Corneille Fankarinjagny araiky aloha araiky afara monseigneur Jésus Marie Joseph Bandegrâce aboaka koa baka io baka ahitanareo hoe karakory masorany viavy zegny agny loatra ndraiky nataony Zokibe Sita un vrai Sita eto amizay karaha Ambatomalaman'ny Majunga tsy haiko asa lany mafana hoa donc fagnevaloa io tsy haiko araiky ry baka izy fa cheveux maïs araiky ty donc cheveux mafana hoa ino amizay raha misy bekondry raha zozo kodavitry ndraiky ngiahy raha vatomanga koriky ny tourisme ao amitsika azafady io tsy mibabanareo boko tsy mimamanareo zala matoa zay topy-tany zanaka ny tany zafy ny tany masaky ny vola ene atsarany tanànanay zalahy ene ny tsara nataon'olobe ne tanànanay za de tegna malahelo zanao malahelo za mama anao zay karaha mba tsara agnaranao mama robatiny ty Sita ty tsara agnarana tasy anazy igny nazo ny Sita ty grave robaka raha jiaby anao mare agnara tasy ana mba olo hainao hoe honneur fa ne tasy anane Ambatomalaman Sita azafady tsy tasy ana jiaby ndraiky edy tsy mamegnatra mipody mandeha l'école mianatra langue avako aby za tsy mahay volagna arabo fa za managna collègue de travail za managna collègue du quartier ce sont des gens za mianatra arabo amindreo za mianatra langue-ndreo za tsy mahay langue arabo 100% fa ny important anotaniako ro mbarandreo za fa anareo l'État a gaspillé de l'argent pour le Covid-19 l'État a gaspillé de l'argent oh punaise non zegny olon'ny tourisme non madame Tasiana tourisme Sita podiana mandeha l'école mianara langue zala mianara donc ino amizay raha misy amty Elisabetta office de tourisme ndraiky
Tasiana Simita ty Sita ty amin'ny regional tourisme izy koa tsaronareo za navolongolona teto homme résidence ninga ira Jojo ayety lalagna Kalampo nitatareko taminareo teto nambarako anareo teto ary naboakako taminareo teto le sarin'le homme résidence ny ra Jojo à Kalampo normaly raha jiaby nandeha natao agny nandeha nagnapitragna panneau solaire igny agny an-Kalampo agny am homme résidence agny igny tsy natao anareo vahoaka azalahy aieky creusement du goel moteur ny Jirama à Kalampo andeha agnapitanareo panneau solaire oh asanaka électricien informaticien za tsy akadalenareo amizegny mba zava distance ny croisement à Digoel misy moteur ny Jirama io ndeka Kalampo 4 mètres 4 kilomètres agny nandeha nampitagna panneau solaire ino antony azaveko aminareo fotony nino misy idirany ary ifandraisany am madamo Pilmonty tourisme ministre ndraiky ty office de tourisme ndraiky ty Tasiana Sita ty raha jiaby io nino antony atsika mahay Ambarivo be mahay place jiaby anditongoniko eto ndraiky agnaran'olo eto fa nogny agnaran'olo tsy firegnany fa raha marigny fo atsika mahay Damien atsika Ambarivo be ao atsika Damien zanaka ny Jules non zanaka Jean-Louis Sall déjà agnaranany fa Sall Damien zanaka ny Jean-Louis Sall associé miaraka am Rajoel am ty homme résidence ty à Kalampo ty mety agnotany anareo azao mazay zoko be Damien hitanareo azaveko aminareo ino magnarany Vanilla Hotel anareo entre Vanilla Hotel io ndraiky Ravitsara entre Ravitsara ndraiky Vanilla Hotel io misy natsangany Jean-Louis Sall ziny magnarany zigny ambesa misy agnarany zay zigny Exora ro jiaby associé am ty homme résidence à Kalampo ty Damien ty magnano izy tompony tanàna ny Ambarivo be zafady aminao Damien anao tsy tompony tanàna donc ro jiaby io mandoto tanànany ao nino loatra maraty anareo tô zay Ambarivo be ambara zay he volagna aminay jiji aminay aboaha aminay nino raha tsy nataony vahoaka antetiny Ambarivo be anareo zay mbo avy zay zanaka ny tany zafiny tany zanaka andreo baka antety zay mbo avy ny metimety aminareo zala ambaleo valizy anareo mivolagna tsy vakigna raiky tsy tandry vava fa zay teraka t'Ambarivo be teto tsy vakigna raiky tandry vavany anareo mety tsy tandry vavanareo tsy vakigna raiky fa noho ny fiarovako anareo leongry ino koriky azovy raha Vatomanga ry ankodavitry raha Jojo eko aminareo zala ko nipoko amin'ny ankitiny
anareo tsisy raha voasambotro nareo io za tsy menazy fa nony anareo olombelon karaha za haiko toetry ny ambario be zay ko misaoty ndray disjoncteur ny jirama misaoty mbo mety sarombagna fa vahoaka ny ambario be zanaka ny antety ny ambario be koa ny saoty amin'ny ankitiny ndray lakoko tsy ho azonareo ke eto amaragnako izy amara-paragnako izy mitodika aminareo MC za monsieur le député François Arosy la banane loup-garou Ali Aboud Kizembindraza Olivier anareo koa fa tsy mahay raha milaminy afa tsy mahay ifankazo ndraiky zay topitany nareo mialao tsotra simple volagna ambariko anareo zegny anareo mialao ny baka sambrano modia sambrano ny baka agna be fandriagna modia be fandriagna ny baka andapa modia andapa ny baka Diego modia Diego fa tsika kaza magneky apediviny kodavity ndraiky koriky ty apetako amin'ny Ali Aboud loup-garou ndraiky tsy lanim-pani la banane fagnotaniagna araiky ty tiako valinareo nareo koa lehilahy valiako izy teo nakaty izy koa nareo matsapa marigny fa angovonareo heviko nareo vola nandeha nagnanaovanareo adhésion latsanareo ho député ndraiky maire le hoe 20 milliards biafa vavanareo arova vahoaka anareo ne lingilingy ty olatsika député tsisy olony tiregny orogno menamenake hoe andono magnano député na hoe nikindegna fa anareo ty lingilingy matatesa volam-bahoaka matatesa titihiny vahoaka afidia vava ko tsy tenareo volaigny magnanaova raha tsara miaraka amin'ny vahoaka tsy ny fanasagna lalabe tsy ny fagnadiovagny sisiny lala tadiaviny vahoaka mitady velo-tegna vahoaka tsy mila anareo mandeha mandrava tanàna ny razanandreo anareo matondra tany baka amin'ny tany misy nareo tany avy aminay eo anareo tody tsy nangataka fa anareo tody ny nandrava aza atao amin'ny tanàna ny azafady ke anareo koa tsy nangotsoko ny aliany vola participation ny latsanareo maire ou député tsy haiko 20 milliards tsy haiko 10 milliards tsy haiko ohatriny aja tanànanay fa nino loatra valia zay he ino loatra raha tsy nataony zanaka ambario be andeha ataonareo raha karaha io zay mba tiako valinareo volagna zegny nareo koa lehilahy fa nareo koa ndraiky tsy namaly zegny lagnilagny nino loatra pesosy amieny raha vatomanga amieny raha joelna amieny leongy anareo andeha ivadianareo mivahoaka ny ambario be andesinareo mivandry vahoaka ry vahoaka ny ambario be ry malagasy na baka agnivo tany anao baka amin'ny sisiny tany anao na baka andranomasina anao na baka ia l'union fait la force momany atsika mitsangagna zio passe zay 25 ans nataondreo zay mavandy Madagasikara tsisy opposition mavandy tsisy opposition zegny Madagasikara sont des bandes abrutis diable ke vahoaka ny ambario be magnanova karaha nataondreo Toliara nambarako anareo teto noaly vahoaka ny Toliara nefa koragna aminay
fanakalo hevitra aminay MRFM source za mikoragna aminareo zanak'Ambario be en tant que za zanaka za fitaranaka za misy antetinaka fa reto OMC reto mba mitania koa ny aia antetindreo ro tsisy antetindreo io même aliabodo zegny tsisy antetinany ô même la banane zegny tsisy antetinany ô ro jiaby io navy eo nitarimin'olobendreo fa ro tsisy antetindreo io mialatsigny e za malagasy za misy droit mandeha sambrano nde sambrano za mbola misy antetinaka sambrano Andoarano ndraiky Marcel ba sambrano za magnaja sambrano 10 ans za niasa teo tamy clinique teo tsisy rano lotoviko teo za misy antetinaka Diego Mosimbary za misy antetinaka Ambilobe Mataly fa za tsy enky nandoto tanàna aby zegny aboko za tsy anankizao aboko za tsy voavidin'olo amy pesosy ke andegnany kizao Diego na Ambilobe na Sambrano na aia ko mbola Madagasikara fotony za matsapa hoe za zanaka gasy miaigny miaraka amy vahoaka gasy fa izy koa rô fa tsy hitandregny atsika ry vahoaka malagasy ampiara amindreo le tsotra cocktail molotov ho avy fana amitsika agny simple mampiasa cocktail molotov io raha nampiasainay tamy 82 Tambario be teo fana be igny action nataonay tamin'ny mevalignitry PSO amray mandriny ho avy zao fana amitsika agny simple ro koa fa tsy hitandregny anareo fa ro mbola hitoy andravandrava tantsika fanagnatsika ampiasa cocktail molotov ataova flèche tsy mila magnatony tragnondrory ataova flèche d'or tanareo flèche d'or karaha flèche ny Robin de Bois comme andramay igny comme kogny tafitragnondreo cocktail mo i miretry za ko ro tsy misy jery azafady e 25 ans basy raha ataonareo zay vahoaka malagasy basy mitsangana amizay atsika volaniko aminareo 30 millions population atsika atsika jiaby koa niaraka nitsangana ro rava zany e nagnambaranareo teto tamy 82 zegny natanjaka raha tsiraka PSO namo natanjaka raha tsiraka zay tsy navozo existence ny rezepo o kosfapo o tsy haiko nino zay nitsanga niaro Ambario be io tsy ampidiragna raha tsy manjary nataondreo tamizegny kory tsy nilamigny tsy nidiaviny raha tsiraka Ambario be sisaky izy loasy raza masa tova karaha zegny koa noho ny fitiavanay anareo taranaka mare afaka mare na saky eny nitsangana tamizegny donc mitsangana anareo niany miresa ina anareo niany anao koa matsapa fa anao zanaka antety zanaka ambatsa vavy zanaka tsakolagny zanaka mangirinkira zanaka ny maromagniry zanaka ny navety mitsangana zahava no avy ny zanaka atsika mare zoko be ndray volagna eto noho ny fitiavako anareo zanaka Ambario be za tsisy olo magnefa za pesosy fa fitiavako tanànako
mba tiako hoe amare agny azao magny rô baka Mbaribe rô baka Antsakolaigny rô baka Mangirakira fa tsy zegny fandravendry Labanany koa tanany fandravendry Korky Ravatomanga koa tanany fandravendry Leongo koa non tsika tsy mila zegny fady razagna atsika zegny atsika jiaby mila mitsanga nindra nabarako anareo olo sasasasa nikoragna taminaka aligny après lèvenaka ataova circulaire ino le circulaire ataova message anareo samby anareo atsika fa misy telefôny ataova message bon mare tany karaha zegny amare circulaire passe nareo avy ary bra ino raha de ataondreo ro tsy afaka an'io karaha zegny nataony tamy 82 tsisy olona agnapo tamy 82 zay zanaka Mbaribe niantra Tananarivo navy Mbaribe Andramatsagna nandeha niataky chef district ary tamizegny personam mevalignitry olo fa fenty andakorony district eo folo jiaby lany fana asala circulaire tamizegny tsy ainky nisy telefony mbola telefony arabo tsoko allo zegny hoe amy district rô baka Tananarivo mpianatra aby rô navy eo kôry tsy rava ataova circulaire ozy amina nareo bako zeky io rô tsisy raha vitandreo mitsangana atsika riavako ato ry vahoaka malagasy tsy ny Mbaribe zaraiky raha nanaovako raha zegny fa nitsika malagasy jiaby matoa zay mitsangana nagnapetraka nanangana MRFM source noho ny fitiavanay tandrazanay noho ny fitiavanay taranaka atsika jiaby marefaka mare fa koa io mitohy zanaka atsika zafitsika mare tsy meo atsika moa baka ia papa baka Mbaribe ka atsika baka Mbaribe atsika karaha tsy mody Mbaribe io atsika kenkiny atsika moa baka ia papa baka mama baka Diego aia ma Diego ndre zanaka atsika zafitsika mare manjary tsy meo hoe aia ma Diego zay nino ma raha misy Diego zay mitsangana ry vahoaka malagasy maro zao tsy haiko tsy me hoe ino mo aloalo zay maro tsy haiko tsy me tantarany aloa normal le zaza koa tsy me le tantara ministre ny culture badoky izy setry fagnevanazy tsao tsy malemy any le tsakotsako le maisy normal éducation pitegny za teto novolagna aminao ministre ny éducation ampidiana fiteny paritra amin'ny éducation ampidiana civique amin'ny éducation fa azo pitegna ny zaza malagasy ke amaraparagna ko izy amy raha jiaby nikoragnesiko teo na akapobeny politique générale na raha nandalo Mbaribe oka atsika jiaby hitsanga fa io tsy nizoky be za raiky fa nitsika jiaby vraiment nitsika jiaby fa io volango tsy nizoky be za raiky wala tsy ny Joakim za raiky wala tsy ny Mindawama za raiky wala tsy ny MRFM za raiky fa ny tsika jiaby atsika jiaby koa miaraka mitsanga io ravagna boko ravagna malaky hoe ro zao nefa mangozogozo fa mangozogozo ro maregny le MRFM mouvement révolutionnaire fédéralisme fédéral de Madagascar parce que hitandreo fa tsy voavadikindreo tsy voavidindreo vola zay MRFM zay tsy mitady vola
zay tsy andizara casquette wala tsy andizara t-shirt wala tsy andizara kivety wala tsy andizara varipory fa zay mila malagasy miaigny amin'ny hatsaragna amin'ny aravoana fa zay malagasy azo atao boka nagnisa ombe ny magnara-dalàgna koa vangoigna kibe zay boka ataony boka manisa ombe ny magnaraka lalagna koa vidinisagna kibe zegny ane ataony ty fitondragna ty amaragna koa izy alohatsika jiaby miaraka tsinjaka hely hoe narony ihany mety lany fagnahy ira mieno zoko be tsika jiaby vahoaka malagasy jiaby atodotry zoko be ndraiky MRFM source anareo ty hira ty